Mwaramutse. Good morning. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi Imana yaduhaye. We are so happy for this today. Mpagaze hano rero kubera iminsi ibiri tumazemo abagore n'abakobwa kubw'igiterane Imana yaduteguriye. I'm standing here because of the today's conference of women and the young sisters. Inkuru mbariranira tuba. So it is not easy. Ku batari bahari rwose kubona ukuntu mbivuga ntabwo byoroshye. So I have no words to express how it was. Nimugoroba twari tumeze nka za ntumwa ku munsi wa Pentecote. So yesterday evening we were like the disciples in the day of Pentecost. Imana yarateguye abagore n'abakobwa tubihagararamo neza. God prepared, and the women and the youth sisters, we stood in the preparation of God well. Twagize abashyitsi beza. We had good visitors. Ubundi hajyaga haba ibiterane bikazana impaka hagati y'abashyitsi n'abasangwa. Actually, previous conferences could bring some argument between host and visitors. Ariko nabonye ko Imana yari yaduteguriye rwose umurimo utari butuvune. But yesterday I could see that God prepared everything so that the program may go smoothly. Wari umurimo w'ibyishimo gusa. It was the work of joy. Ndashimira rero abamama n'abakobwa twafatanyije icyo gikorwa. I will thank the mama sisters who worked and cooperate for this conference. Baritanze n'umutima bahawe n'Imana wose. They sacrificed themselves by the guidance of the heart they received from God. Twagize abigisha bari bateguwe n'Imana koko. The preachers, you could see that they were also prepared and blessed by God. Inyigisho twarimo kwigaho iri somo rya mbere ryari uko kumenya uko wakwakira ibyishimo mu mutima. So the first lesson was to know how you can receive the joy in your heart. Twigishijwe na madamu wa pasiteri wacu. The preacher was the wife of our senior pastor. Umwigisha akazi mwiza cyane. And a good preacher as well. Yaradusobanuriye ku buryo umuntu wese yabonaga ko ibyo yasobanuye yabyumvise. She taught us to the point everyone was clear to the message. Ubushize twari dufite intego yavugaga ngo umwaka ushize ngo imbaraga zibitagaragara. So the theme of last conference was the power of invisible thing. Abantu nagiye gutumira barambwiye ngo mwari mwateguye topic nziza ngo ariko ngo ntabwo twayisobanukiwe. So the people whom I invited last year, they said the topic was good, but we were not clear of it. Yari yasobanuwe ariko ubwo nukuvuga ko umutima utakiriye. Of course the topic was explained, but they didn't catch the heart exactly. Nshiye muri make rero briefly, madamu yadusobanuriye umutima. Someone explained what is the heart. Atwereka imfashanyigisho. And he showed us examples. Atwereka ibyumba by'inzu. And he showed us the rooms of a house. Inzu yari ifite ibyumba bitatu. The house had 3 rooms. Kimwe cyari kirimo akajagari k'ibintu byinshi cyane. The one room was messed up. Ibintu byinshi bitandukanye. So many things in the room but messed up. Ikindi giteguye neza kirimo televiziyo, kirimo ameza, kirimo intebe, giteguye neza rwose ubona ko ari icyumba giteguye neza. The other room was well arranged, having television and everything in its place. N'ikindi kiri mu busa. And the other room which was empty.
ibyo byumba rero yabigereranyije n'umutima wacu. And then she compared the rooms like our hearts. Aratubaza ati watoranya ikihe cyumba muri ibi ngibi? And then she asked us, which room can you choose among these? Umuntu wese yumvaga bitewe n'amarangamutima yawe wumvaga watoranya wenda icyo cyumba gitunganyije neza. And everyone, by following the emotion, she could choose this well arranged room. Ariko hakabaho n'undi watoranya cya kindi kirimo ibintu byinshi nubwo ari akajagari ariko ibyo bintu birimo. But the other could choose the other disarranged room because of what she sees. Uti mfashe iki ngiki cyo ndibugira icyo nkuramo. So she could prefer that room because there are some items she can gain. Ariko kubana nacyo ntabwo byoroshye. But living in that room was not easy. Yakigereranyije n'umutima rero ukubiyemo ibintu byinshi cyane. And that was compared with a heart contains many problems. Ibibazo byo muri iyi si mutayobewe. The problems of the world, you know. Bitandukanye. Different problems. Wareba umutima ukabona koko niko bimeze. And when you see the heart, you could imagine that is similar to the heart. Isomo rero ryashakaga kutwigisha ni gute wagira amahoro yo mu mutima wuzuye mu biriya bintu. So the lesson was how one can have the peace of the heart which contains such kind of things. Twize rero ko icyo cyumba ushobora kugitunganya kuko twari twamaze kubona uko ariko imitima yacu imeze. So we learned that we are able to arrange such kind of a room because we could realize that is compared to our heart. Ukagitunganya ugakuramo ibifite umumaro. And you pick the valuable things. Akaba ari byo utunganya bikamera nka cya kindi nyine gitunganyije. And you arrange them in the same way as they arranged the room. Byanaba byinshi ukabigabanya bimwe ukabitanga ukabiha abakene ababikeneye. And if you get extra items you can even share them to the poor, those who are in need of them. Ibidafite umumaro ukabijugunya. And the useless items you could throw them away. Yakomeje atwigisha buryo ki twabaho mu buzima bwiza. She could keep on teaching us how we can live in a good life. Atwereka bimwe mu biryo bitandukanye akamaro bigirira umubiri wacu n'ingaruka bindi bigirira umubiri wacu. She also gave an example of food which are important to our health and some other kinds of food which are very bad to our bodies. Yaduhaye ingero nyinshi niyo mpamvu nababwiye ngo inkuru mbariranira tuba. So she gave us many examples, that's why I told you that I'm not able to express everything. Ikigoroba rero pastor yaje rwose ni ibintu byungikanaga. And the message of evening of a pastor was also in the same direction of the previous lesson. Kuko yahageze imitima yacu yamaze kumera nk'urubuto ruhiye. Because he came while our heart were like a fruit which is ready to be eaten. Azaru kurukata no kurushyira ku isahani no kurugabura. And the work of him was like cutting and preparing to serve it to some people. Igiterane cy'ejo cyagize umumaro mu mitima yacu cyane cyane. The conference of yesterday was meaningful to our hearts. Ibyo ari byo byose abari bahari bose nubwo umuntu atavuga ngo hari icyo yagaragaje ejo. So whoever who attended can't show outwardly what she gained. Ariko buhoro buhoro hari ikintu kizagaragara kandi tuzakibona nyuma. But little by little, by the time we shall see the fruits of the conference we had. Ndahamya ko abamama bari hano ejo mu minsi mike tuzaba duterana rwose. I'm very sure that some visitors who attended yesterday, soon they are going to be our members. Hari agatekerezo kamwe kamfashije. I was touched by one example. Nako numvise ahandi ntabwo ari ejo. But it is something I heard from another place. Umuntu umwe ngo yari afite umugore warwaye paralize. One man has a paralyzed wife.
bukeye ngo yumva ko hari igiterane kirimo umuvugabutumwa ngo usengera abantu bagakira. And once he got the news that there is a conference where the speaker prays for people and they become healed. We rero yagiyeyo ku munsi wa mbere barasenga abandi barakira we ntiyakira. So they went there for the first day, others got healed, but this woman didn't. Umugabo yari yarakoresheje uko ashoboye kose. Yet the husband did his level best. Abaza umugore ati kuki abandi bakize wowe ntukire kandi narataye kaje ibintu byanjye. So he asked the wife, why you didn't get healed yet I spent a lot. Umugore aramubwira ati igiterane ntikirarangira. So the wife answered saying the conference is still ongoing. Ku munsi wa kabiri nanone bigenda gutyo. And the second day the similar story. Igiterane kirarangira ibintu barabizinga bigisha barataha. So until they ended the conferences and they packed everything. Umugabo ati biwankoreye ni ibiki? And then the husband asked the wife, what is happening to you? Umugore ati igiterane ntikirarangira. And then the wife answered that the conference is still going on. Barataha bagera mu rugo. They arrived home. Umugabo atangira kumutonganya. And the husband was arguing with her. Aramusubiza ati ariko igiterane ntikirarangira. And the wife answered that the conference is still going on. Kandi baratashye bageze mu rugo. Yet they are home after the conference is done. Ariko ijambo ry'Imana yakiriye ryari ririmo gukora mu mutima we no mu mubiri we. But the word of God she received was working in the heart and his body, her body, I mean. Igihe kimwe ngo aryamye umucyo uraza. And when she was on her bed, the light came. Asa n'utunguwe. And she was shocked. Yegutse abona ukuboko kurarambutse. And then when she woke up, she could see the hand is well, the leg becomes well. Agenda kwamanga ku rugi rw'icyumba cy'umugabo we ati byuka igiterane kirarangiye. She stood up and knocking to the room of the husband saying, you wake up and see this is the end of the conference. Hallelujah. Abantu bari hanejo hari ikijambo ry'Imana ririmo gukora mu mitima yabo aho bari hose. So the visitors we had yesterday, I'm very sure that the word of God is even now working wherever they are. Munsi igiterane cyarangiye bazaza babitubwire. So when the conference is over in their hearts, they will come to testify. Hallelujah. Amen. Bazaza babitubwire. They will come and they testify how the conference is done in their hearts. Abo twari kumwe ngiyewe muri groupe. In my group. Umwe yambwiye ati mu buzima bwanjye ni ikintu cya mbere kinshimishije gusobanukirwa ukuntu ndi umukiranutsi. One of my group, she called me and said, I'm now this is the first thing which makes me happy, the fact that I became righteous. Twatahanye yanyiboshyeho. So she couldn't leave me going her home. Hari ahantu twageze hamwe ku rusengero ahantu. We across one church. Dusanga abantu bari muri repetition. And we saw some people having rehearsal of the choir. Arambaza ati saba ngaba barimo barakora ibiki. And she asked me, what are these people doing? Ntibari muri repetition ejo bafite amateraniro. So I answered her saying, these are having rehearsal, tomorrow they have service. Atayiwe ati disi batuye iruhande rw'ijuru batabizi. And she said, oh, these people, they are near the gate of heaven, but they don't know. Nderi igiterane cy'ejo cyabaye kiza cyane. So the conference of yesterday was wonderful. Nabonye ko Imana ishobora gukoresha abamama ikintu gikomeye cyane. Imana ibaha umugisha. I saw